Jodong oganda jo Masai kuro koko kawacho ni lo ma osebedo kailaro mabende nyocho kelo tho mar ji 5 e gweng' Mang'ata Marakoi en lopgi. Agitwak kod jofwambe gweng' Malol Gurian, Transmara South gikone ywaruok ewi lobno osebedo kuom kinde malach kata bedo ni negiloyo bura manochwal e doho. Jodongo mabende noting'o oboke mag lo koni nyaka sani lobno pod nitie nying riwruog saga mong'ere kaka Angata Barakoi Farmers Cooperative Society. Magitimore kinde moganda jo dhod Kipsigis koni ok gimor kod okang' ma jomoko tiyo godo temo yako lobno. Historia kidogo kuhusu hilo shamba. Hilo shamba ilikatwa 1966 na wazazi wetu. Wakatenga society ya members 113. Wakawa na certificate ya cooperative. Ndio hii certificate. Na certificate ya hiyo cooperative ndio hii. Vile vile tukapata title deed. Tukawa register tukapata title deed ya hao members. Wazazi wetu waliendelea kufanya kazi hilo shamba. Mwishowe ndugu zetu Kipsigis walikuja wakidai hilo shamba ni lao, na tunaelewa ya kwamba parcel 2 ya hilo shamba iko katika Moyoi Education Section, na Moyoi Education Section imekatwa 1976. Askari hakunyang'anya mtu shamba. Askari walikuwa na implement a court of appeal order. Shamba parcel 2 iko Moyoi, haiko Angata. So the shamba in question is Angata Education Section. So we wanted to make it very clear that the government imefanya kazi kutudesi sana. Lakini wenzetu lazima pia waheshimu sheria.